lidolobha lakaManzini nemacencelo kutsi-ke nakuphela inyanga kubonakale ukuthi kuphithithela kakhulu khona-ke lakaManzini nemacencelo kufaka ekhatsi nayo-ke indzawo yakaKhoza kanti lena ndzawo ivele yindzawo lokwatiwa ukuthi iyaye-ke ihluphe kakhulu. Umnumzane Philip Sithole loliphoyisa lemango khona-ke kaKhoza uvetile ukuthi bayakuhadla ukuthi nakuphela-ke inyanga labanye-ke bantfu bayaye bahluphe babambe nayo-ke inkunzi. Washo ukuthi bangemaphoyisa-ke emango batawuphuma tonke-ke tiganga kwenta-ke siciniseko sokuthi bagadzile ukuthi kube bhete-ke bantfu labahlukubetwako. Sikubukile konke lokutakwenteka sihlala sikugadzile ngoba siyati vela ukuthi esikhathini esiningi bantu mabaholile banabo lobudlwangudlwangu labanye ngilaba bathanza ukuthi bangasebenzi kodwa-ke imali bafuna kuba nayo ngengane batothathela laba labaholile. Konke lokhu sikubukile ngalamanye emehlo ukuthi kungendeki kungaba nje ukuphazama kwese ukuthi umuntu asuke abambekile futhi-ke nalesikhathi sasale bugani kuba inkinga ngoba bathi banganatha lebugani bese baba nako lokuthi ngibavusele ubudlame kakhulu ngabe ukuthi sebanathe lobugani. Siyamangala ukuthi ngathi unathile wena udaba sobani budlame kanjalo kanti akusiko lokhu kahle lokhu sithi abakugweme nani nanto awuthola litumadlana kupheleni kwalenyanga niyahati ukuthi nyalisesiya Good Friday imoto ayiphatha budlapha le mali udaba senkingeni ngalo Good Friday ngoba nga-Good Friday kuba khona imikhosi le iba khona labanye bayahamba baya ngaphandle kwelive labanye baya ebukhosini into tinjalo nje nicaphele imali yenu nimani iholile ningayiphathi ubudlapha. Sikugadzile nako lokho ukuthi bangaphazanyiswa ngesikhathini esiningi ngoba phela ubusika vela buyathwasa nje nyalo. Ngifuna baqaphele vele bahamba nje bayayigrupanyanyana hayi ukuthi uhambe wedwana nje ngoba phela uma uhamba wedwana vele batakuphazamisa. Sithole-ke ugcizelele ukuthi kubalulekile ukuthi-ke bantu bahambe ngaso kwesicuku ikakhulu bona-ke bantu-ke besifazane kute-ke batakwati ukuthi baphephe kuto leti tinswela boya. Etindzabeni temsakato yeMaswati Channel, kaKhoza.